Mame, so shana se ribo kano emwa janom. Ghana police, mami we say ada wo bebe kuro due yi mu a ye friend Ghana. Yesra mo, monche no. Mama wo akwaba wo frame me adwa searching mesre wo na wa subscribe to my channel. Me a notification bell no so for more news. Ebusuafo Honorable Kennedy akompre kwa Japan ne supporters ne ndo mweni abro mo ato mo enu. Omo ano ede egu mari Amoakwa bodu no si omo kire se da ma me be Ghana bia police fu mo so ni mu na ma me no. Ase na adwen ho aka. Aso ohye bo cancer obetena social media akasa. Political ashawo Maria Amoakwa bodu. Honorable Kennedy akompre kwa Japan supporters shut up. Ana adwen na nienti a omo kase nyina ne se me see baby Honorable Kennedy Japan Ghana for baby amobe hu no campaign so from today going the youth munya ready se buba bi na show botomu se de yo me na papa obi to buba bo Akufo-Addo me bi Akufo-Addo gina o say ouch somebody threw a stone at me baby Honorable Kennedy Japan chase him out what the mo kwa montani di o start so kasa montano montani o kana montie moshena ya chiape chase him out mu free krono so Maria Amoakwa bodu se Ghana youth bia be wo se Honorable Kennedy akompre kwa Japan ejina campaign as a campaign no to babon bro no mobile in fact no na you see ewiase wo it takes obi a onye observant and it takes obi a sebio na dreaming do and who so be pretending who say nipa we pretending me no untinefio let me share with day me no be kasa and through our conversation no me say we fake and also we ni papa e ho na makoma no be click we ni papa so be kasa na yesu aba me say we papa when Maria Amoakwa bodu started campaigning for Honorable Kennedy akompre kwa Japan no na me follow no because honestly, me not person honorable ever. For 10 people phone and I said, you sure you're not just your money digitalization no. Dr. Baumia, I want who me didn't waba perfect. We support him. Now me follow Maria Amoakwa bodu. Now me show woman on the kasemu. Even through her eyes, you could see some mami were wicked. Sikente no the honorable nechi. Now, me wonder so Honorable Kennedy akompre kwa Japan obi a wosika why dream out where the politics at e chiache say na wo say Maria Amoakwa bodu adada o na say Maria campaign ama Honorable Kennedy akompre kwa Japan ha you could see say enye ni mu you see sometimes obi kasa na say mfini mu a and so kasa de tia o mampenda da mahama so hu say enye ni mu like kasa na kasa tia o mampenda da mahama na enye ni mu but say oye ne oye na oye Maria Amoakwa bodu ede na how adenti na Ghana fu bi no munye nipa bone fo sa chese bibini na dwene du hu ade yakopon the fra boy so the polythene bag in the fra boy adwon bone nko a sikenti Ghana fu and drink Ghana man ho Maria Amoakwa bodu kwa so onye penny sikenti won drink Ghana ho if you think say who went this year who went this because someone maybe omo yenti na went this fine. Who went PP? You think say never be omo yenti na went PP. But me if you PP go DNDC because you think say ho no wo benye scafe wo. Omo reject open wa ba because wo benye scafe nti adenzi na motiza. Ad mo say mbetimi akunipa. Mbetimi de adragu adwe ma nipa na wa wu. Sikenti na mo eji Ghana ama na mo ton Ghana na mo bo Ghana football and we pass it no dey ama we na we away no just say nko a na egu Ghana na yedi nso yes ye person man ko no man we be na Ghana nti be Ghana ye nde na ye ochina Ghana man na kasa de sika resources natural resources a ye di bo man no e wa ha na say emu ni pay dey adwenti na ti ya Ghana ye pa de anka ninka ke wiase yi mema Ghana ye cause muni panadwem bone okatachi afrifa sorry so kweti agalam say and me I know say okatachi afrifa for real okweti agalam say am pa maniska onje I am telling you nipa bi abọ pass wonyini mfi ho ade okweti agalam say nti mpese Ghana ye
Galamse ne de. Mobeka seti ya still ebekọ so. Ne mu amla na mututu ne nso de bekukum. Galamse peti na mujija na ebekukum one by one. Ebe mu se da mo hwesini no. Samo so mbese ye nso ne ebi wawu. Galamse peti kumu no. Ne eskala mudinya galamse mo de komemba na ese. Into my ready. Say politicians, me friends stand in politicians in this because you ain't me from say ya politicians no be study. But if I'm for one in there. Baba pay me so. E copy me ma me so, ye papa mo, ye ofa, ye nana mo akọ. Afra ko parliament house one day. So wo hwa agin wo ye ntri ma Ghana ni nyeye. Puta. Ye nten se ma honorable Ken. Ne supporters e de etuja. Mame, se wo hwena se ribo ka no Amoakwa janom. Ghana police, mami we say adra wo bebe kuro due yi mu a friend Ghana. Yesra mo, monche no. Ade a mami ye no ho. Akwa te sa ase. Ye pew. Ni a hwe hu ni say wo hu ni pa we say. Ene ye nam no so a ye benyawo. Ene o mde afa mami we say so no o timi wa api so. Ya no mu bi ni edoka ene de en hwa ma wunyimi saa o. Se wakwaje o pa ranfo na sa afuno. Na sa abo so a enfa ken so na ka sisan so obi a wa be campaign ama na wo so wo dono no wo yet to say wo yet to say wo dona to the sense say Ghana for hu na yento bo omo no because so your campaign mama you are sick in the head na ne mama nurse ni so wonya ka we ama anyway bra abem we asim ha yet ne Ghana ha yet Penny bia ba. Come said the roof back. Who have fans also. Yeah, we am. Was in France for DKM to come go by me on. Me nina. Obia be penyimu wo krom ha as president and our vice president. Yeah, o man me maybe one ye nipa ni photo to so. If you ne ni ye fiase. To hwa government of Ghana diaries ra ye. Diary aye de man crofo president a otiso no ni photo ne boso calendar ye che sami ama ne de e official ye ujo mahama obedi president say ye do photo bu obi so yeah me na me nkwa akire o me se me bunu ni me bunu istamra na ye bomu bunu ahafo no NDC fo omwe billboard a na sisi abonten wo po de vice president Mr. Atan na wo fa ne nya hwe Wanya billboard ewo bunu ni bunu is ni ahafo amfa mi sa ata photo amoso da na ya wo yiri photo na unti yoku bekọ no we share billboard na ya one na yiri photo asi bi say na yiri no na ye vice president running mate edu baabi no entuma government of Ghana entuma yetwa na yiri photo ne bom edu baabi no chocolate Ghana chocolate ayede ko man krofo na yiri photo onukra ne die mo ne yiri photo ne bom Abai we atena se ye hia drip material ye hia machines a ye de be siesie yakwan abai we ya na de baaye ni omo ye yansa mame na Ministry of Local Government eni na atoshi omo de sen common fund for so almost 30 years ne breo omo amohu dede Dr. Baumia kura kasafa ho or say there was a multi committee bi and if no critical rules committee Dr. Baumia na chairman enti omo hyase na omo hihye ni din e na omo de ba parliament yes you do parliament na NDC fo nso we no munya omo anum dwa enti ade na ye na NDC fo no kura nhye dant na sipo amfo omo ani anko ho na nyame nso ne ebeda na se say you are the frefra omo